Siyanamukela lonke ntambama zihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga uThixo sivuse siphilile wasipha nantu usuku oluhle. Kuyisibusiso zihlobo zami ukuthi sibone ukuphuma kwelanga nokutshona kwalo. Manje sokuyisikhathi sokuba silalele phela izwi lomdali osivuse kuseni wasigcina ilanga lonke. Asisondeleni izihlobo ezithandekayo. Thatha iBhayibheli lakho. Mana yonke imisebenzi adu yenza sokuyisikhathi selizwi likaThixo. Biza nohlala labo lapho okhona. Lihlale phansi lilalele ilizwi likaThixo. Uma ugula sihlobo esithandekayo, kholwa izwi likaThixo uyaphila ngoba akahlulwa lutho uThixo. Xa izono zakho zingakathethelelwa isikhathi esihle sokuba ukholwe, uphenduke, uThixo uza kuzala kutsha. Abese loba igama lakho encwadini yokuphila. Ungcwelisa inhliziyo yakho yenziwe ibe mhlophe ngegazi lika Jesu weNazaretha bese kubembesa ngamandla kaMoya oyingcwele. Usukela lapho ke uzakwazi ukuphila ungasenzi isono ngoba ozelwe nguThixo akenzi ukona. Angone ngokuba ezelwe nguThixo. Onayo kambonanga kamazanga. Manje sihlobo esithandekayo nansi isikhathi esimangalisayo. uThixo uzokhuluma phakathi kwethu. Thina asivuleni indlebe nenhliziyo silalele lokho uThixo akutshoyo phakathi kwethu. Inkosi mayisibusise sonke.